Re tšwela pele and ke a lamogela gape mo sessioneng ya rena ya bobedi ya tseba lenaba la gago under the series ya spiritual warfare. Mo sessioneng e fetilego ya introduction, re bone gore ntwa ya moya ke eng, re lwa le mang, ore ke mang lenaba la rena, le gore lona lenaba le la rena Satane o tšwa kae. And in this session, re tlo lebelela mmušo wa Satane le mangelo a welego nae gore ba operate bjang. Re bone gape mo sessioneng e fetileng gore before Satane a tseba legaka la Satane, o be a bitšwa Lucifer. And mo go Isaiah 14 verse 12, re bona yena Lucifer gore o wele ga botsebotse ke eng se se mo išitšeng, o wele ka lebaka la gore a tletše ka leswiswi, or iniquity e humanegile go yena. Iniquity was found in him. That is why Modimo o ile a mo tloša bogoneng bja gage, a mo tloša legodimong. Gomme yena o rile go tlošwa bogoneng ba Modimo a tseba legaka maina a go fapa-fapana. Maina ao re a bona from different scriptures in the Bible. A go swana le lona le la Satane, re mo tsebang ka lona le gona. And lona re le bona from the book of Job chapter 1 verse 6 and Revelation chapter 12 verse 9. Revelation chapter 12 verse 9 re bona gape a bitšwa diabolose or the devil. John chapter 12 verse 31 e mmitša mmuši wa lefase or prince of this world. And then 2 Corinthians 4 verse 4 o bitšiwa modimo wa lefase. Re bona gape Matthew 6 verse 13 a bitšiwa yo mobe or the evil one. And then Matthew chapter 12 verse 24 to 27 ke Beelzebulo or Beelzebub. And then Beelzebub ra gore mmušo wa madimone or mmuši wa dintši or wa maloko. And then 2 Corinthians chapter 6 verse 15 e mmitša Belial. Belial ke selo sa go hloka mogola, o ka no re a worthless thing. And Revelation chapter 12 verse 3 and also verse 9, Satane o bitšiwa mamogashwa yo mohubidu-hubidu or a great fiery dragon. Revelation 12 gape e mmitša old serpent goba noga ya kgale. And then Revelation 12 verse 9 gape le Revelation 20 verse 7 to 8 e mmitša moforaforetši goba yo a forago ba bangwe. And then Revelation 12 verse 10 e mmitša molatofatši or yo a pharago ba bang ka melato, the accuser of the brethren. And then 1 Peter chapter 5 verse 8 e mmitša lenaba. Lenaba is an adversary. And then Matthew chapter 4 verse 3 e mmitša moleki or a tempter yo e leng gore o leka ba bang, o tempter ba bang. And John chapter 8 verse 44 e mmitša Ramaka, a liar, ya be ya buša gape ya mmitša mmolai, a murderer. And then re bona Matthew 13 verse 19 e mmitša yo mobe, the wicked one. So these are some of the names tše leng gore Satane o bitšiwa ka tšona ge re bala ka ena mo Baebeleng. Ke Ramaka, ke moleki, he's a tempter, ke mmolai, ke yo mobe, ke lenaba la rena, he's an adversary, he's an accuser of the brethren, o latofatša batho, o ba phara ka maka, he's an old serpent, noga ya kgale, he's a great fiery dragon, ke Beelzebub, ke kgoši or mmuši wa dintši or wa maloko, ke Belial, he's worthless, ke mmuši wa lefase, the prince of this world. And gore a be mmuši wa lefase e diragetše ka nako ela a rometše noga gore noga e foraforetše ever a feleletše a jele from sehlare, kenywa from sehlare se e leng gore modimo o rile ba ska be ba ja go sona, ga fetšo ja a be a fa Adam e leng gore o be e le yena mmuši wa lefase, modimo a mo file authority godimo ga lefase, ba rile go obamela gore go thaitša Satane a
ba foraforetša ba ya kgatlhanong le taelo ya modimo, then Adam a be a loser authority eo, authority ya be ya etla go Satan. That is why a bitšiwa mmuši wa lefase goba modimo wa lefase. And the characteristics tša gage ke pride, wa ikgogomoša, ke arrogance, like o ikgodiša maatla. He's defiant, o gana go laelwa, like a rate taelo. And he's boastful, o ikgantšha ka ditiro tša gage. And these characteristics re di bona mo Isaiah 14 verse 12 to 14. Go bohlokwa gore le rena re fele re te searcha, re te tebella gore e ka ba ga ke na pride mo go nna, e ka ba ga ke arrogant, e ka ba ga ke defiant, e ka ba ga ke boastful. Re make sure ya gore di characteristics tša Satane ga di humanege mo go rena. Go ska ba le ntho e leng gore e re swantšha or e re kopantšha le Satane mo go rena. So the moment o bona o gola magetla or o ikgogomoša or o igodiša maatla, o gana go laelwa or o ikgantšha ka ditiro tša gago, o lemoge gore o ka re Satane o nkhueditše or moya wa Satane o gona go nna, because the characteristics tše ke bolelago ka tšona ga di gona mo go modimo. So rena bjale ka bana ba modimo ga ra swanela go ba le these characteristics tše e leng gore di gona go Satane, di tšwelele or di bonagale go rena, because rena re bana ba modimo. So re santše re reflecte dikenywa tša moya o halalelang. So mediro ya Satane ke ye mebe. Sala thoma o dira dibi or a dira bobe go tloga mathomong a lefase. The book of 1 John chapter 3 verse 8 ya re botša gore mediro goba mešomo ya Satane ke ye mebe. Sala thoma o dira bobe mathomong a lefase. So o dira dilo tša mahlajana le boradia. He's very cunning. O radile efa. And the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and then Ephesians 6 verse 11 So these are some of mebereko ya gage e mebe, o bolela maaka, he's a liar. Re bona mo John chapter 8 verse 44. O senya goba o sokolla nnete, he perverts the truth or he distorts the truth and scriptures. And re bona Matthew 4 verse 5 to 6 le Luke 4 verse 9 to 11 e re botša e re he perverts or distorts the truth. O senya goba go sokolla nnete. O a bolaya, ke mmolai, he murders. Re bona mo go the book of John 8 verse 44. So some of maina a gagwe gabotse ke some of mediro ya gage. O lwa le bakgethwa, o lwa le mangelo ya modimo goba barongwa ba modimo, o lwa le yena morena Jesu. And re bona mo go the book of Revelation chapter 12 verse 17 and then chapter 13 verse 7 and then chapter 20 verse 8 to 9. So these are some of mediro ya gage e mebe e leng gore wa e dira mo lefaseng. O šitiša batho, hindering people, persecuting people, o tlaiša batho, o lwantšha batho, go ganetša batho, opposing people, lying, go senya, go sokolla nnete, perverting the truth. And go bohlokwa gore re kwešiše gore le ge a wele Satan, o sana le some of the anointing o tlotšo e leng gore nana le yona ga sa le legodimong, and o sana le tsebo ya some of the secrets tša legodimo. Wa tseba gore mmušo wa legodimo o structurile jwang. So that is why a kgonne gore ka nako ela ge be a wela to the second heaven, a kopiša structure or hierarchy or the setup ye leng gore e gona mmušong wa legodimo, a creator mmušo wa gage. But in the next session re tlo lebelela ka go tlala gore mmušo wa Satane o structurile jwang, the different levels or hierarchies tša mmušo wa Satane, le gore madimone a gage, because madimone a gage lona a na le di-levels tša go fapafapana. Ra lebelela le gore di-assignment tša bona ke eng.
No, lentswe la Modimo le re the gifts of God are without repentance. So that is why asana le some of his anointing wa kgona go tlotša batho Satan, especially ba ileng gore ba rekišitše meoya ya bona, they've given their soul of their pledge their allegiance to him. Wa kgona go ba fa influence ba tuma, wa kgona go ba tlotša ba ba matla or ba dira metlholo ya go fapa-fapana ka tlotšo e leng gore o sana le yona. And o berekisha the very same anointing ya sana le go yona le tsebo ya sana le go yona o di berekisha go influencer or go berekisha batho gore ba achieve dikolo tša gagwe or agenda ya gagwe. Most of the time le gona o berekisha batho kgahlanong le batho because a kgono bereka directly jalo ka re bone mo pukung ya mo sessioneng ya mathomo ga be a tsene ka gare ga noga because o tsebile gore ge nka tla e le nna Satan ka sebele mosadi tlo ntemo. So most of the time ga ke directly o berekisha batho kgahlanong le batho. O sana le ga lekile go berekisha mosadi wa Job gore mosadi ya Job a huetse Job gore Job a roga ke Modimo. Ka nako ela Job a dutše sethobolong a ingwaya gobane a tšwile dišo mmele ka moka. Mosadi a gare why mara o sa no roga Modimo wa ikhwela. Re bona mo go Job chapter 2 verse 9. Re bona gape lekile go tsena ka pelong ya Judas gore Judas a ke morena Jesu a betray morena Jesu mo go the book of John chapter 13 verse 2. And then Mark chapter 8 verse 31 to 33 e re bontšha ka mokgwa eleng gore o itše a huetša Peter gore Peter a leke go thibela morena Jesu from lehu sefapanong ka nako ela morena Jesu a ba hlalosetša gore o swantše a tlaišwe, o swantše a lahlwe ke batho le go bolawa eupša ka letšatši la boraro o tlo tsoga bahung. So Peter o itše go kwa tšeo a mmiletša ka thoko a mogala rawa morena. So morena Jesu o itše a lemoga gore jale a e sa le Peter a bolelago ke Satan. Gomme yena ke ka nako ela a rile go tloga ka morago ga ka Satan. Re bona mo go the book of Mark chapter 8 verse 31. Another example mo ileng gore re bona Satan a influence batho gore ba dire sebe or ba tswe tseleng ya Modimo. Re bona mo go the book of Acts chapter 5 verse 3 ga influence le pelo ya Ananias gore a bolele maaka ka moya o halalelang. Ananias o rekishitse piece of their property and then batlisha some of chelete e ne ba ikreile from the sale. But ge batlisha chelete eo ba bolela maaka gore ba itlishitse ka moka. Ke chelete ka moka ileng gore ba ikreile from the sale. So these are some of the ways tse eleng gore Satan o influence batho ka gona gore ba tswe tseleng or ba dire sebe. Go ntse go le bjalo go bohlokwa gore re tsebe gore Satan ga omniscient, meaning gore ga na tsebo ya dilo ka moka. And another thing ke gore ga omnipresent, ga kgona go ba gohle ka dinako tsohle. And ga omnipotent, meaning gore ga na matla a sa felo bjale ka Modimo wa rena. Modimo wa rena o omnipotent, o omniscient, o omnipresent. And because Satan ga na tsebo ya dilo ka moka and ga kgona go ba gohle ka nako e teng, o rely on madimone. That is why a berekisha madimone and o rely again on batho gore batho ba mo thushe a kgone go achieve agenda ya gagwe. Ntle le madimone, ntle le batho, Satan a ka se kgone go achieve agenda ya gagwe. And some of the assignment ya madimone a gagwe plus batho ke go gather information or di records tša batho, di weakness tša batho, gore di sin tša batho ke eng, and then ba berekisha di weakness, di sin tša batho as open doors gore ba kgone go attack or as legal grounds. Or also as things tse eleng gore ba ka di berekisha before the presence of God go latofatša bana ba Modimo or go latofatša batho, to accuse people. In the next session, re tlo lebella in details some of these assignments tša madimone le batho ba ileng gore ba berekela Satan. Ra fetša ra lebella le mmušo wa Satane
gore o agile bjang, the different levels, decaders or hierarchies tša madimoni, because madimoni a Satane le ona a na le different cadres, different hierarchies, different assignments, le gore ba influence batho jwang mo lefaseng, ba achieva the agenda or agenda ya Satane bjang mo lefaseng. So a re romeleng mo session e ya lekgono gore e skatla ya ba e telele, re tla tšwela pele gape mo session e latelang. Thank you for joining. A re kopaneng gape in the next session, and the Lord bless you.